Yes, reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugumeza kugubwa neza mwe bakunzi bacu. Iyi ni Impara Media Rwanda. Nge ni Jean D'Amour Hakizimana nk'uko bisanzwe, usanzwe rero ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye birimo amakuru update zitandukanye ziba zagiye zivugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Icyo usabwa rero ni ukugumeza kutuba hafi ugakora kuri subscribe niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho mu ba mbere kandi unabonereho no kudutera inkunga. Kuri ubu tugiye kubagezaho inkuru y'umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, amatora yabaye kuri uyu wa munani, aho hatowe Karidinali Leo ugiye guhagararira rero Kiliziya Gatolika ku isi. Nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru yo muri iki gitondo. Aya matora rero yo gusimbura Papa Francis witabye Imana ku wa 21 Mata 2025 ku myaka ye 88 y'amavuko, nyuma y'igihe yaramaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Mu cyiciro cya gatatu cy'umunsi wa kabiri w'amatora y'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yari kubera rero i Vatikani, hongeye kugaragara umwotsi w'umukara, bivuze ko nta papa. Gutora papa mushya byatangiye ku wa 7 Gicurasi 2025, ariko ku nshuro ya mbere ntiyabashije kuboneka. Umwotsi w'umukara wasohotse nyuma y'amatora abiri yabaye kuri uyu wa 4, bivuze ko mu masaha yari imbere nabwo habaye andi matora abiri mu gushaka uhagarariye Kiliziya Gatolika ku isi. Ni amatora yari kubera muri Chapelle ya Sistine, mu mwiherero utorerwamo papa uzwi nka conclave, wari uri gukorwa rero n'abakaridinali 133, harimo n'umushumba wa Archdiocese ya Kigali Antoine Karidinali Kambanda. Ni umubare wiyongereye cyane kuko mu mwaka wa 2005 papa yari yatowe n'abakaridinali 115, ari nako byagenze no mu wundi mwaka wa 2013. Muri aya matora rero ya papa, Afurika yari ihagarariwe n'abakaridinali 17, Uburayi buhagarariwe n'abakaridinali 52, Aziya yari ifitemo 23, Amerika y'Amajyepfo n'iyo hagati zari zifitemo abakaridinali 17, mu gihe Amerika ya ruguru yari ifitemo abakaridinali 20, Oceania ikagira 4 gusa. Aba bakaridinali bose bagombaga gutora papa baturuka mu bihugu 69. Impuzandengo y'imyaka yabo ni hagati y'imyaka 70 n'amezi 3. Umuto muri bo ni Mikola Bichok wo muri Ukraine ufite imyaka 45. Umukuru ni Carlos Osoro Sierra wo muri Espagne ufite imyaka 79. Gutora rero bikorwa 4 ku munsi, 2 mu gitondo na 2 nyuma ya saa sita, kugeza habonetse utsinda aya matora. Aba bakaridinali 133 rero bari bateraniye i Vatikani, babonye papa mushya. Inteko y'aba bakaridinali ko ari 133 nyine bari bateraniye muri Chapelle ya Sistine i Vatikani kuri uyu mugoroba wa tariki ya 8 Gicurasi 2025, itora umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika Karidinali Robert Francis Prevost. Itorwa rya papa mushya ryemejwe n'umwotsi w'umweru rero nk'uko twabibabwiye, wazamutse kuri Chapelle ya Sistine ahaberaga iri tora kuva tariki ya 7 Gicurasi. Bisobanuye ko mu itora umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi ari hejuru ya 89 mu ijana na 33 b'abakaridinali bitabiriye itora. Papa mushya atowe nyuma yaho habaye ibyiciro 5 by'itora, birimo kimwe cyabaye tariki ya 7 Gicurasi n'ibindi 4 byabaye ku ya 8 Gicurasi. Ushobora kwibaza rero uti Papa Leo wa 14 watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi ubundi ni muntu ki ubusanzwe? Uyu rero ni umunyamerika Robert Francis Prevost.
niwe watorewe kuba umushumba mukuru mushya wa Kiliziya Gatolika ku isi, ndetse afata izina rya Papa Leo wa 14. Niwe munyamerika wa mbere utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, akaba Papa wa 267 uyoboye Kiliziya Gatolika, ni uwa 14 ufashe izina rya Leo nk'izina ry'ubupapa. Itorwa rya Papa mushya ryahamijwe n'umwotsi w'umweru wazamutse kuri chapelle ya Sistine ahaberaga iri tora kuva tariki ya 7 Gicurasi. Yabonye amajwi ari hejuru ya 89 mu majwi yatoye 133 y'abakaridinali bitabiriye itora. Robert Francis Prevost w'imyaka 69 yabaye karidinali mu mwaka w'ibihumbi 2023, amugizwe n'uwo asimbuye Papa Francis aherutse kwitaba Imana azize stroke n'indwara z'umutima. Yavutse ku wa 14 Nzeri 1955 i Chicago muri leta ya Illinois muri leta zunze ubumwe za Amerika. Se yitwa Louis Marius Prevost ufite inkomoko mu Butaliyani no mu Bufaransa, nyina akitwa Mildred Martinez ukomoka muri Espagne. Afite abavandimwe babiri barimo Louis Martin na John Joseph. Mu 1977 nibwo yinjiye mu muryango witiriwe Mutagatifu Augustine. Mu 1981 asezerana bwa nyuma ku kwiyegurira Imana. Ku myaka ya 27 Robert Francis Prevost yagiye i Roma kwiga amategeko ya Kiliziya muri kaminuza ya Anglican. Yabaye padiri mu 1982, ahabwa impamyabumenyi y'ibyo yize mu 1984, ahita yoherezwa mu murimo w'ivugabutumwa muri Peru, igihugu yamazemo igihe kinini. Yagarutse muri Amerika akora imirimo itandukanye. Nyuma mu 1988 yasubiye muri Peru, aho yigishaga abinjiye mu muryango w'aba Augustine, abategurira kuba abapadiri no kwiyegurira Imana. Mu 1999 Prevost yayobora abo muri uwo muryango muri Chicago mu 2001 no mu 2007. Atorerwa kuwuyobora ku isi, aho yabarizwaga i Roma, ahari icyicaro gikuru cyawo. Nyuma asoje izo nshingano mu 2013 yasubiye i Chicago gutanga umusanzu we mu kuyobora mu nzego zitandukanye. Nyuma y'umwaka umwe Papa Francis wari umaze umwaka umwe atorewe kuyobora Kiliziya Gatolika, yagize Prevost umuyobozi w'agateganyo wa Diocese ya Chiclayo muri Peru, ndetse amugira umusenyeri. Wa 7 Ugushyingo 2014 nibwo yagiye mu nshingano. Rero uyu mupapa nibwo yagiye mu nshingano ku wa 12 Ukuboza muri uwo mwaka, by'agateganyo asezeranira kuba musenyeri. Prevost yagizwe musenyeri wa Diocese ya Chiclayo byuzuye mu 2015, anahabwa inshingano zitandukanye muri Kiliziya Gatolika muri Peru. Mu 2019 no mu 2020 Papa Francis amujyana i Roma mu nshingano zitandukanye. Mu 2020 Robert Francis Prevost yatowe kuba umuyobozi w'agateganyo wa Diocese ya Callao muri Peru. Imirimo yakoze kugeza mu 2021, naho mu 2023 Papa Francis yamugize umuyobozi w'ibiro bya Vatican bishinzwe abepiskopi ku isi. Nyuma amugira umuyobozi wa komisiyo y'Ivatican ishinzwe Amerika y'Amajyepfo. Muri uwo mwaka anagirwa karidinali. Afite rero impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu mibare yakuye Villanova University mu 1977, y'icya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana yakuye mu ishuri Gatolika ry'i Chicago, Catholic Theological Union in Chicago mu 1982.
Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi, Prevost yabonye impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ubuyobozi yakuye i Roma. Avuga neza indimi zitandukanye nk'Icyesipanyol, Icyongereza, Igitaliyani, Ikilatini, Igitaliyani, Igiportugal, Igifaransa n'Ikidage. Niwe karidinali wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Ibi rero byanashimishije Perezida Donald Trump wagaragazaga ko yifuza kubona uwo mu gihugu cye aba papa mushya. Perezida rero Donald Trump yagize ati, nashimye Karidinali Robert Francis Prevost wagizwe papa. Ni icyubahiro kubona ko ari we papa wa mbere w'umunyamerika. Mbega ibyishimo, mbere icyubahiro gikomeye ku gihugu cyacu. Niteguye guhura na Papa Leo wa 14, bizaba ari ibihe by'ingenzi. Icyakora rero ntabwo uyu papa avugwaho rumwe, kuko nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Pillar muri Nzeri 2024, Papa Leo wa 14 ngo ntiyigeze akurikirana ikirego cy'abagore bashinjaga abapadiri babiri kubahohotera mu bihumbi 2007. Aba bapadiri bakoreraga muri diyoseze ya Chiclayo muri Peru, yayobowe na Papa Leo wa 14 kuva mu bihumbi 2014 kugeza muri 2023, ubwo yahabwaga inshingano i Roma. Ibi rero nibyo birimo mu byo twari twabateguriye. Ahasigaye mugomeze kugubwa neza mukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni rero yari Impara Media Rwanda, nge nari Jean d'Amour Hakizimana. Twabashishikariza gukomeza gukora kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho igihe.